Pathian si Bible kang o local ro lalpa choi moin lim takin izayang kan in chan dam na lungpui choi moin lim takin yabang lom thu soi na ma ai ku nang khai phang na la sa ama choi moin lim takin i chuang lalpa chu Pathian ro pui takani si Pathian zong chunga lal ro pui takani local ula chi Bible kini ku nang khai lalpa min siam tu ma i thing thiang ani chu kan Pathian ani ya ke ni hi ran tan na munami le akuta beram hote kan ni si chuti chuan tuna mi khole mi sam mai ni tolowa mi thiang lim tanen chuan tual khat le Pathian sung te ini ta zokani Krista isuang chu kila lungpoi mo berni in tir ko tale zol nei te lungphum chunga sakin ni ama chuan lungrem hrang theute rem takachuk toin lalpa chuan bek in thiang lima achang zel thina nangni po ama chuan tharawa Pathian omna tura rem khom inni lalpana thu thiang lim kan satan malmin som sakro se amen Pathian ne nei tung trayang lalpa kan Pathian kan padu tak min bangai tu Bible Society Aizawl South Branch kumtina in to khom kan lo nei thin chu rom han lo angin nangin minti ho thin saka voin chan nu tangin zanin hun thlengan hun thra min pe harsan le boinom lova kan program rom han lo anga mang the kai suana kan don wangin masai in hen alom thu kan ron soye zanina kanin khom I tharau thiang himin min kai suaila kan thil tia piang te ro puinan ni sela nangma ming fakle choi moya I fakna la kan sakte itan rim tu alo chho sela tin report ka ngai thak tur te zai pol te manganang ma fakna choi moina la kan ngai thak tur te thucha kan ngai thak tur le kan thil ti tur zong te hi itan rim tu alo chho sela I ro puina tan ni sela ke ni tan mal som na alo ni thina turin khongai takin mal min som sakla olalpa kan Pathian Bible Society of India rongbol na malam panake kan penso zel na konga mani mazon thewa changna tharin min thuam la I thu ta khanun na chu lasha velo tele lani velo ten allo ne ya lasha velo te panan lo shiata nun nei lo ten nun an nei zel thina turin ke ni mitlom te mi chak lo tak te hi I man ro tangkai min mang zelang che ro puna te choi muna te ta ni zel sela hem te min chandam tu lali suam hingin kan dile amen tuna chuan tran tu pu age lalven tluanga ITI 7-day Adventist lo somang kan Pathian engkim ti them ming chu choi mai nom ro se amen Pathian thu thiang him chiarin ilo ngai thlang chanchin thra mathaya bungsom ni pariat chang som pakwa tangin chuti chuan kalula nam tinami zirtira te siamula pale fapale tharau thianglim hinga chuan baptis ula thu ka pek zong chu pom turin zirtiru tin ngai tu ke kum khuain khovel top thleng point in nena kom zelang atia zolnei saizia bungsom nga pali chang ni tanga changa lo chiar leang ipuanin hun chu zawro iom na te puanin chung chu kai pharro se rensu I shui te chu ti seila I kai marna khen te chu ti ngedro dinglam le velama I dar zadon si ti chuan I chi thla te chuan nam tin an ro chunganga khopui thiang hnuwa te chuan mi anom tir le ang lausu
i mual pho don silo zak heksu mual pho viniom don silo i tlei rol lai mual pho na chu i thei hmil to in i mei thai na ming chi na chu i shreng don to silo nangma siam tu chu i pasalania a ming chu sipai ho telalpa ani Israel ho mi thiang hima chu nangma tlan tu ani ya ani chu khovel zong pathian anti ang ani chu khovel zong pathian anti ang athu kan chiarte lalpan kan zatan mal somo se amen kan lu te kunin itong tryang u zangai na khat kan pathian kan padu takwana me i khongai mal som na iom puina le kai suaina i koshan min la chantir vain lom thu kan thrila che Bible Society Aizol South to Branste annual meet voice som ni pathum nalai mai mang thei tu le thleng thoi tu ra hun tha le dam na boruak du om min la siam sakhi kan lo mai hena lom thu kanon soinon le lalpa rinau nau mun sang cheng te achang chon doctrine in min dai dang trin ma sila ma se Krista ke bula Bible Society rong bon manga lungrua takaminan suai khom trin te irong bon na thok ho thei tu ra hun tra min siam sak trin te kan valom em lalpa kan zinga lo tella ivan khopui bo ruak chumin tem tir selang che Bible Society rong bon namal som zela he khovel pum pui hian pathian nang ma nge chu pathian tak le nang ma cho chu pathian ni ti alo siat thena turin he Bible Society rong bon hinangin mal ron som la ron chem al zelang che Bible Society amit phallo la imal som nei man roi man thin hilalpa nangin ti chak thar zelang che zanin kan hun man tur zong te kuta kan hun lan thar le a i thu cha kan ngai thak tur te report kan ngai thak tur te zai pol kal tlanga i fakla kan ngai thak tur te mangin nang ma loin choi moila i tharau thiang lim mal som na lui chu he biak buk chunga imi local khom te zinga hin ron luan chu tirang che kan hun zong te kuta kan ron hla ne kan lalpai chu Krista mingin kan dil che amen tuna chuan branch 30 kan so manga puan turom te puanga hemi zo hian tol chung ko ran ziak tu kan som jing ha ni selangin tuna kan branch ziak ti lo somang u Aizol South 2 branch annual meet voice som riat le voice som ni le pathum na mang tura lai palai local khom song te tharin sipai kabuk le chewa ikan khom pui chung ari lo le maya adar kar zong puin dar kar kuai mutar kar sowe mo ani maya voin chanu dar khata kan tana zanina an top le mai dola niya ahun hi ari lo ma mani helaya khom pui kan han nei don hian committee chuan gun takina ngai tuwa upper republic PCIP akin hi khom pui thlen nan chuan a du viau na an ni hi khom pui an dol jing sia ti khom te tam sian tia maro chu in thlasung takin kan han dila anin phal takin le zo takin min mi khuala BSI khom pui hi engma nei lo ni wang hen a theng tu te ko sana hian kanin na top maya eile in ngai zong po an ni na tul zong heng kan palai te kan branch committee member te le OB te na kan batch or zong te po hi hang kan han pel zong te po hi anin min siam sak vek kha ya chuwang chuan sen so tur tam taka omani ti kan ria kanin thachun viau lai anin zo takin min lo thenga an biakin te moin anal boka
kan khom pui po hi lungvia win kan ria committee po kan lom mani ti kha kan soi masadwa hei zanina kan in khom min kai shuai tu hi program sida talan angkhan ren pc lal biak luanga bial to pastor helai bial to pastor ni bok le aizo sa tu brancha kum tharata na kan vice president turania tantu kha poel h lal ven tuanga ITA 70 Advanti sami ani tin report kan ngai thanga finance report upasil rem ruata branch treasurer hena tangin kan ngai thanga kan thil pek te min hlan sak tur hian upa lalpiang thara lai ko thanami hi tual sum ko thanami hi kan be sei bokanga tin sane hian collector kum som ni panga lo tang to te choi moina certificate hlan kan tuwa mi pahni kan branch sunga hian an oma ukelal engmo yele PC vanal suaite Bethlehem veng lai ko thanami ve ve ten dia zana hian ukelal engmo hi lai huna til ngai tum hian helama kan meet na huna te zan ria te ki na oma maro chu chung kwa chia tan tok thut maya suwang suan lo thei lovin alet le nga ya helaya lo choi moina certificate min ton sak tur hian an branch atangin an ko thana tagin anin ruat tin ka sia kha kha sanina ko thang ta sia ta kan soi duwa tin soi moina certificate min hlan sak tu tur hi ren elek ne zawa kan branch vice president dila hian ni zana hian kan branch president hena tangin thu cha kan ngai thanga sana hian kan president ren alan nun tluang an pui phl rin moi in khom din ka ria khongai takin thut muna tangin min han din saksela alom ome zana hian zaipol pali kan nei dona zaipol pathum kha program si ta khan kan han tar lang mana helai a hianin besi khwerte zai turin kan be seya mara chu kan han tukin zinga kan tarlan ta kan khan chop chil tak maya khanin ko na lung leilama annual meet lama an local le tak si wangin pathum chau kan nei don mo kan tia somphan lama khan pali Bethlehem Corben ho khan an ron auto boka chati lo rem chang tak main ITI bial zaipol te anon tel thei thau maya kan han som na ngai poi mo in zara henal kan lom em maya kan program in ron ti pui sui sakawangin an chunga po lom thu kan soibok ani ei tholom hi kan sen so tam te lul na hian tholom kan han la khom te thilpe kan han la khom te po hi branch puala tan kan han hau hi helai ko ranten phal takin min pe hi kan lom em maya zana po hian ko ran te chunga branch suan lom thu soi nge nge ani tukin jing lama khanin chonhulom in khoma khan kan hanin din tir nuala mar chu mel ron lang talem lo te mel tharon lang te kan tam hle in ka sia khongai takin tual chung local committee a puipa te le collectors zong song te san in khom han ding te ang exam nge ron in khom tual chung local committee a puipa te le Bible Society collectors zong song te ron in khom te ding te ang alom ome tukin nai chonhulam pangai chon tle min kan thol de oleka branch committee member running khom te khongai han ding le tiang branch committee member running khom te alom ome thuang le office bearers a hlui le athar tun hi in then hun lai ania naktuk chanu dar thuma hian charge in hlan tu mania a hlui le athar office bearers in khom te kan thut muna tangin ding lok te ang lom ome khati som kha wan tur kan nei te ani Aizols Bible Society South True Branch annual meet voisom ni pathum na lo mang tu zong zong te zan top alo ni le ta a
office bearer te committee member te le collector than hem ngai tak te le kan singa hei zai pol dom tak BCM republic veng thlang bial te republic bial zai pol te le ITI bial zai pol te kan lal pai so Krista mingin apa republic ko thanin sibai kan buk sewani he mit theng tur hian kanin bua sai dan chin chu ti hi ni maya ele in le thil tha lui tur kan nei lo chewa ni ma sela chanhulama te he in khom engma sat an oma zanina hian lo in khom avoi khatna lo in khom te po in om ni in kan thria chuwangin kan ko ran chan chin toy te hi han tar lang tai la rem chang han la tai la kan ko ran hi kum sam thum paliat a upa chau kan nia November ni som pariat sang kha zakwa sam ko khan republic ko ran atanga in dang chho kan nia tuna hian ko ran te kan in share thina August ni kum August la piang hian PCI hi chu kan in share thin ani ni kum kan in share na hian member hi sang khazasari zo sang khazari samli pakwa dan zo kim sang khazathum somnga tin in hi zathum som ko pasai azali kan chuang ve mek to ome koran upa som pali kan ni tin hi kan biak in hi thanga po kan la lu alwa ni kum November ni somni panga khan kan lu alu ta hemi sak na hian sen so po kan seng ve viawa kror som pathum len voi somnga pahni angin kan riko ta ma se hei po hi apung chhozela kan ti pui sui chhozela helai kan biakin sira hian chokidar quarter he mithenga zom san tur hian ma kan la meka tin kan biakin mun ma te hi mi malram engama zat kan lei khoma chunga chuan kror khat len voi somni lai kan seng ve tuna hian leiba nei lovin tiang hian ko hranin ma kan la tin sai zo is ason ko hranin noi somli chuangin biak in saturin ma kan la tharve mek bok ani hei zanina hian lom thu kan soi lo the lawa in rin ni zangat atanga tran ni se adu om hle maya pathian foka zai a kham om lo khop maya hei in khom ban in pol ho te om si lawa chiti kara chuan kan ko hran te hetianga Bible Society ina mit na munatana inon mang hi kan loma tun trum hi kan voi thum thlenna te po nin kan thria hetiang mit thlenna atana kan ko than min mang hi kan lom tak setani tin ke ni ko thana po hian Bible Society committee hi nget takin kan ding ve meka kumin kumkalta Bible Society kum hai chuan April atanga March hi ni life member hi pariat kan nei thara tin Bible missionary pati kan nei thara tiang chuan Bible aman hi mi som sari palli line peve mega gospel ade hi mi somnga donation za somni tin kan ko thana hian zanina po collector te le branch committee ngama za tin loin khomin kan ringa in ti nu po ni to mai thia kan an soi ve du chu kan ko ran huam chunga hian Bible Society life hi angzat nge ni le patron hi angzat nge ni le ti in branch committee chuan ma kan la census kan be ni survey kan be kan ko ran huam chunga hian tuna hian kan hu dan chuan mi zathum som thum pasari lai life member anni patron member hi mi somriat pasari tin chief patron hi som pangalai kan nei ve meka heng life member hi patrona lan kai tumin tiang chuan pathian chakna ringin branch committee in ma kan lave don ani ti te kha kan hantar lang tela tin south branch atranga south to branch atranga kan budget te po kan han tlak ve nikum budget kha noi kha sing sari line kan tlak ve ani tiang chuan he ko rana hian Bible Society te thatakin kan ding ve ko ran ho te tran rualna awangin tiang hian hun kan mangso ve mekani tin in kombana hian in nuaya thing pui le ame kan bua sai le min chan sak vek turin in khom te kan in beise ni tun ka ko ran hun ruat ilongai thang nilai zan in khom tran tu pilal mon pui babel som na thu pui political party mo phut na thu pui hong tu puthan lu puya aniang in rin zan hi tong trai rual le ril soi hata na hun man tu rania tran tu pilal theng lian babel ni na pathian ni Sunday school tran tu pinu yangi zirlai som palina lalpa miruat kura ti kan ziranga chanu tran tu pi
PC lal than pui bial thum na tu ril tu puzong ming liana tin zana upa age thang moi jol hen tring pathian thu cha kan ngai thang thotan zan K3P in khom ruai tu tlangwal ki la lom zuwa la tran tu nula melody age lal thiang limi thu soi tu tlangwal age lal fak oma secretary Bible chair hona Genesis bung somli pani chang som pariat ni li chiaran yanga I plan tu nula lal ngai zuali ko ran pavalai pol thotan zan anin khom ruai tu pu lal ngil ne kol ni tran tu pu ar lal rin thanga tolom kon tu pu lal rin sanga thu soi tu Reverend PC lalbiak kluanga ani ang tin thole ni zan koran mechia in khom ruai tu PH lal than tluangi tran tu PN lal siam kemi upabial rukna tu soi tu pilom zuali ni ang tin pangpar khoi tu tenula pilal ruai le pijoram siam upabial nga nate ani ang masi sangati jirtop zanin khom ruai tu nula melody jodin sangi tran tu pima nei rang long tong trai le ril soi hun man turani tunkar jing tong trai in khom ruai tu te nak tuk jing upavan lal tana thole ni pilalrin tluangi ni lai ni pi lalrin omi ninga ni pi bi lal thakimi jirtop ni pu than lupuya inrin ni pilal zui thangi pathian ni pizo ming thangi ral te anni ang ni lai za in khom bana hian ngeng pui branch K3P te sum tuak na tur zik lum kan branch K3P tenan zar sak dona ko ran mi pui te le sak turin min be sei ani tin tun pathian ni mang hian veng hlui pastor bial in khom pui voi som nga pathum na veng hlui ko rana nei ani dona pui pa te chairman upa zoram kunga pachuau secretaries upa silal mon thanga senior upalal rongeng ral te junior treasurers upat lal thar zela sinat sum upa h langhing lawa bial sum te anni in khom puiro rel hi zir top ni inrin nia tran turani hemi huna hian ko ran hoten e khom puyetan hian trong trai na mangila tin hei ken kema ni ko rana chairman te secretary te kan omani ko ran mi puiten min trong trai sak turin kan ngen bok cheu ani tuna chuan zai pol zai kan so kan ngai thanga hetiang hian han ko don taila amma sa in BCM Republic veng thlang bial zai pol kan so manga hemi dota hian PCI Republic Pastor bial zai pol lo zai ngal le anga hemi zolama hian branch treasurer report kan ngai thadon nia tuna BCM Republic veng thlang bial zai pol lo som masang
Bible Society of India Aizawl South 2 Branch Treasure Report hun chung hi April sang ni somni pathuma tanga March sang ni somni le pali ani a hemi Aizawl South 2 Branch a hian ko thran som thum le pas ko thran le kor som thum le pasari kan oma a chip chiar I chuan figure hi kan thriat reng thei chuan lo wangin toi Tengan report tumtai mai langin atrange Bial Chandana hi veng lui Bial Republic veng Bial Bethlehem Bial ITI veng Bial Bethlehem veng lai Bial a thenani a
chuan train collection area hi siamani boka train collection area hi som le pathum omani venglui biala hiam kothran pasari kan oma ta chuan kan beisei zat kothran tin te in beisei kha kan clean vekani ti zong in sei tamai langin apumpuya hian auxiliary hian noi somni pakhat sing sari minron beiseya hemi kan budget pa ngai kan beisei pa ngai hiam ti chuan venglui bialami te point kan clean veka kothran pasari ten republic veng biala hiam kothran le kor pariat kan oma anni po hiam kan mi beisei ang zate kothran tinim kan clean bok ani Bethlehem biala hian kothran le kor pasari kan oma anni biala po hiam kothran tin te beisei ang kan tlina kan phak bokani ITI veng biala hian kothran le kor som kan oma ta chuan masi jivan sang ITI te hi kananda telna nga maro chu beisei po kan siam saklem lo a chu tiang anga beisei po kan siam saklo chung chuan in pui sakna lama ero chuan anon tho ve ti kan soi lok masa a ti chuan Bethlehem veng lai biala hiam kothran le kor paruk kan oma ti chuan ani biala po hiam beisei zat an clean vek bokani ti chuan train collection area hi venglui area 1 te venglui area 2 upper republic area republic veng area college veng area republic veng thlang area Bethlehem veng area tuithiang area ITI veng area hi 1 2 3 na oma Bethlehem veng la area oma Bethlehem veng thlang area omboka eta po hian beisei angte kan tlin lombok a tin lo te chuan ombok ma ilangin apumpuya noi somni pakhat sing sari hi noi somthum singli sang khat za somkua pakua noi somthum singli sang khat za somkua pakua in kan auxiliary min beisei hi kan klina chuan nuai riat sing sari sang khat za somkua le pakua in auxiliary te namin ron beisei za ta kha kan khum ani kothran ho te kan zawai tho tlan na lom thu kan soya ka tiang bok khan hemi budget pa ngai pi lama hiam nikum masalam somni pani ni thum kum top don nai lama tang khan ai kan khiat thawangin bible house in pui omna mun amin ta ka wang khan kimi ki sak that angai sia chuan athanga ki tilai loka heta tang pe chuan nai te akhian mu thei deuh mai akhian bible house in pui sak ani ta chuan keini branch po hi minron beisei chunuai som ani a ta chuan khami kanan chiar chua masak tak ang khan kothran rang te bialam i khak beisei zat kanan siama chu po chu apum pui nuai som hi nuai som singli zaruk somnga pariat muin singli zaruk somnga le pariat cheng singli zaruk somnga pariatin bible house in pui sakna po hi Aizol South 2 branch te hian kan khum bok ani hei bible house sakna hi kum top trep to khan audit nai to taka khan cheng sang ni le zaruk somnga vel hian kan latlin silawa tiang o an tia maro chu kothran pakhatin anron chung ta deu trawa chu wang chuan singli zaruk somnga le pariat la ingan khum ta pathian na tho ro pui tak kan mu mi te kaltangin pathianin na athoka chu tiang anga kan kumkal ta timeng beisei zat te kan khum mek lai chuan kan soibel du chu hei tun kum somni pali ni nga tun april latanga na kum march tateng hian beisei zat kamiron siam sakleo auxiliary lamin hemi apanga ya hian noi somni pakhat sing sari ni to lawin noi somni pani sing ruk ani a sing kuaim minron beisei na khan ron tipunga chu kothran rang te tho tur beisei zat kanan in siam le a kothran rang te kan lo mutoin ka ringa
kan dar kan budget ka lam hulo te kan omani chuan pona son omin ka ria chung po chu kan lamanga money collector seminar khang ka insem to a la nei lo te kan om chuan kan ngai venanga ta chuan kan han pun kan han tipung deuh veka amaro chu kan pun na po hi kumkalta kan khum na thaute ngai tua chuan atam lowa amaro chu kumasa aim be seja te ro chu kan tam thawani ti kha lo hreta ilangin ti chuan noi somni pani singruk ani a tin amaro chu chumi ni mek lai chuan Bible House in Puya noi som minron tuk thina kha nuai nga anon ti thavele ta thunga ti chuan tun kum kalta kan budget kan in be seja chan veng vel khan kan han ti thavele ta dia ta chu tiang ang chuan nuai nga tun kum kaltura hiam kalmek ani tong chu hianin nuai nga kaminon be sei le ani ti khia ilangin ta ero hi chuan kumhasa khanin train collection area ang hian Bible House in Pui sakna po kha kanani siama amaro chu committee in angai to Bible House in Puya train collection anga area han siam ve hi chu kumtarai chuan ti to lawang ati angim he nuai nga hi chuan train collection area ang kan siam talo ani ko hran mal te tho turangin kan siam ta ni ti kha kanan soitel du ta chuan hei kan thria tangin tun kum kalta kan sum the khom te kha financial abu finance bu report bu kha siam le turania ta chuan ko hran te kor te khani kan atho tu te mingli sakha hei tuna kan secretary na chelmek rongbol tu lalnun juala punun juala nena hiam alis la thelu lo zong zong ka chuan thelu tum to ni selangim athange ei abu kha report bu kha siam le tum ani sia tim zona te po ma in puisak na Bible House in puisak na tho tu te minglis ka tel tur ani em ti zona te po ma tel tur le tur lo lam kha soi om thran chuang lowa kan tel ani po khan asual chuang lowa kan tel lo pal ani poin kum lama po a thenen tel lo thowa khamia wanga thelu harpha ero ka chu om lo tura nga ilangim arang lamin khom pui zo lam atang hi chuan kan report kum lui mi kha thelu tumni selangin athange kha toy theng bera kan report the ni mai selangin chuti ruale ro chuan tum kalta hemi kan budget kanin beisei ya khanin apa ngaya khan ni china kan tran tu SDA ko fran ITI tekha beisei za tatanga an thelu hi par sena chuan atam bera za jani somruk le pasari beisei za kan nei laim an thelu te atanga an chut kan za jani somruk le pasari laim an thelu ani ti kha kan soitel ram doa adang poi soitei vek chuni nama ro chu figure hi kriat reng te hara kha kan report te chuni mai ro se kalome kan za pathian kan choi moinan Christian labu number somruk le pali na lalpa chu fakin ka choi moyang ti kha kan sa anga emi kan sak zo hian tholom te pathian ne ra milha sakturin upalal piang thara PCI Upper Republic Ocean upa kan som jing halanga an tholom na khom tu ten mai sa ma hian an ron din pui le mai anga ti chuan tholom te kan hlan chungin kan ding si zel donia Alpazu fakin kasoy moya Bintang tuhani fakin Lakasa, aku ay nasa, kasazel,
kal phot ro lalpa kan pathian min hai tu zanina ko fran ho te hun tra min pe a mi ti za nang ma fa ka choi moya I thu te in pol khom tu rin I biang thiang lima min shuai khom hi kan lom em lom thu kan soe voin chon nu le zanina Bible Society Aizawl South Trudrans annual meet mang thea imi kai shuai na wangin lom thu kan soya lalpa ni kum lam report te kan ngai thakin ko ran ho te kor ten thanem ngai taka Bible Society ronggol na iram zau zel na turatana kan sumle pai kan na yang to kan tho khom te kan ngai thakin aro pui kan tia kan loma lom thu kan soeni kumin kum kalme ka po hian thanem ngai le zola he ronggol nai thok thei turin min pui la kan du e tin zani na kan local khom minimal som na kan don atanga kan rem chanang to tholong kan la khom te hi ro puizia puan suana tu le ramzau zel na turatan Bible Society rongbol nam hangla kan du e engi kan lalpa Isu Krista min ikuta kanon plane amen tuna chuan collector kum som hi panga lo tang to te choi moina certificate lan na hun kan mang do na nga kan sek tu te min han boi pui sakanga ti chuan han tu turin ren elik me zowa kan vice president som jing hal bokanga som u The Bible Society of India Aizawl Auxiliary Collectors soi moina tu zia ki kan sian lo kange hei hian kelal eng moya sadof sat thanga bethem veng lai BCI suan Bible Society of India rong bolna som ni panga chung azonin collector ha thok ti intir a inpek na kan ngai che intin nan he certificate hi kan ani collector di hun chung ku sang ka japo se no pakwa tanga sa ni le se ni pani I thengin rin omin lo ro ti chuan nalal lu ka pe che tin Aizawl Auxiliary President le Auxiliary Secretary ten big sign anani u ke la le moya isi vandal ruai bui le mai lo tak se ta ni kum som ni panga chu chol lo wa collector na poi mo ta mai thok te ya pathian shuai na dong te le choi moi na certificate an la thei te le lan tu kan han nei te po hi kan wa ni le ani le zai pol pa mi dan kan la ne ya ITI Pasal Bill Zaipol kan som masa anga hemi to tahian dom tu Kaushan Zaipol apa Republic Kaushan Zaipol kan som si na ta dia suan ITI Pasal Bill Zaipol som masa tu
hei po hian zai pol pali te hi kal lo ta se aba khu zong hi anol mi khan hen mang tai la kan thol o mi ti kha ri ro chang lo ngai to dewa zai pol in zai mai pi alama nang ma ni nge hem anol mi a hian in trangkaya kan anol mi ni ti ho tin sak em mani zai moi tak te kan ngai tha a pathian ro puye alo om tak se talo tu kan sei mol molani le hun hi akal so de dor to a to chu in khom pa ngai anga chon ban hun chu ni de thok to ma ro su in to khom pui kum ta koi khap om kha ni a anol mi te ti lovin tum ni che kan in khom le hala su ba in khom tum khat hi chu an am de hi ngai ni su ba kan hun hi ren lo ta ila kan thu cha pathian thu cha sei tu kan president po in thasung lo sela tho me tuna chuan ruben aral nun tuanga kan branch president pathian thu cha sei tu rin lo som to le Bible Society Aizawl South to branch in khom pui kan ti don cheu mo kan tia hi lo triak le don ta der maya lom thu soi na tu tam tak oma masaberin Upper Republic ko khanin hei min dong songa hei banar moi tak mai hau tak tham tak mai te nal de win lo tara palai jong jong in khom tu ra lo kal vo in chan in khom tu te kha thing pui in min lo muak ka in khom bana khan min lo pele boka kan tlaya in zanria te po mieng mo satin pa republic ko khan huam chunga so kan eya min dong song thaem maya kan lom le a an ni hi ke ni branch chuan kan in pui ang dewa kan ngai ani a budget le mi donation kan ti lama te po kan branch a chuan kan masuai tu te ani a he biagina nge hian kan be sayang takin in khom pui lo tling tak kan neya kan ngaya ko than ho in phalna le in sen sona wangin kan lom hle ani tin kan branch pum pui be sei zat cheng nuai riat sing sari zetin tun kum kal liam ta chia khan kan han khum thei kha alomom hle a Aizawl auxiliary nuai hian branch som nga don lai kan oma ati thapol top te na chuan kan tling phak dai ani alomom hle ani tin Bible in pui sakna te po kan budget kan khum theya tin trin collection lama mo phurtu te in pek na tha a then khat chuan an clean lo dewa then khat khu min phuruwa lena kan soidu chu Bible Society rong bolna hian tran rual apoi mo hle mai ko ran som thum chuang lai kan oma kan vaya kan tran rual chuan ma kan son zelang ti arinom tlatani pathian thu thiang lim ilongai khang u sam som kwale parukna chang ni na le chang thum nai ngai khang u lalpa choi moya la sa in ming fak ula ni tin a chan dam na thu chu hriat ti ro u nam tin zinga ro pui zia hril ula mitin reng te zinga athil mak ti te chu hril ro u chanchin tha marka ziak bung som le paruk chang som panga na le som paruk na ngai khale ila marka bung som le paruk chang som panga le som paruk thu hi
lo ngai thang u khovel zong zonga kal ula thil siam zong zong hena chuan chan chin tha hi hril ro u lalpana thu kan zatan mal som ro se i tong tayang u lalpa Bible Society min pe ka wangin lom thu kan hrila che he polian tak mai a nangin chan vo poimo tak min pe a kan tan chan chin tha puan dar na konga Bible Society manga rongbol na ro pui tak min pek te kan rongbol na a lo chin na le mal som na kan mua wang tin kan lo mai ne na lom thu kan phila che zanina hian I thu thil ti thei Isua Krista chan chin manga ina chan chin tha chan dam na chan chin tha puang zel tura kan lali suwa thu pek zom thei tu le chan chin tha puan dar na konga kan zawaya kan mo phun na len thei turin chak na tharin min thua mang che I thu kan ngai khak tu te hi kan zawaya tan a tharin mal min som sakla keima ania nungin lo thleng sela ataka bo zui thei turin chak na tharin min thuam bokang che chung chu kan lalpa isuam mengin kan di le voin chen nu in khom chen tur khasu in khom donila dakar khat deu tho hun kalan ya ma se reilo deu hek soi kan tu manga daria le chan ve te ki chon soi so tum ta ila mini som panga som paruk vel te chu soi ve ram kan tu mange reilo ti lo ula thu sil tu mini som ni potling lo soi chu reya soi lo mai langin Bible Society thiltum project zongin voin chan no kan ngai khato a zanina thu pui kan tarlan chu ring tu zong ti tur chu chan chin tha hril chan chin tha puan dar la hrelo te ne na hril ti te poina soi the o me Bible Society thiltum zaina claim han talan kan du chu kan soi non ani point soi non ni ta se mi tinin an mani trong theu an mani pian pui trong emo an mani nam trong thewa Bible an nei thei nan le man tlom te a leitur buat sai sak hi Bible Society thiltum pakhat ani a an lei thei na turin subsidy emo athone mo a pek hi Bible Society in atumani tu ko khan Bible Society hi tu ko khan thurina ma ain ngat lowa tu ko khan thurin ma abe chan lowa thuril hi thurin angine mo thua puang ngai lowa Bible hi ani na angin mitinin pathian mangai na thu chanchin tha hi an nuna ataka an senglu a mi bote Christian he nan ki le thi na turte nun nei lo ten nun an nei thi na turte a mi dangin an va la chanchin tha o ka nge ya hrilan ngai khak thilo po in ziak nge ya an mani kutami an chiar theina tura chak taka mala tu khovela polian berte jingami ani a tin ko khanin amamo ang zela Bible chuthar zel turin Bible Society hi ain ral ring renga ko khanin hei kan mamo e ati apiang chu ti puitlin tumin hau tak ma se sen so sang ma se Bible hi chuthar le turani ko khani na ti chon an chu zel mai ni
chu wangin ko ran lo ang point kan soi thei o me ko ran man tur bible chu chuak tu ani ko ran sang tho ho na pol chun ani ya Bible Society chau hi ko ran pol sang te zai khata in lung rual taka pathian kan fak ho na le rong kan bol ho na tura i pol in tel lian tak chun ani a tin Bible Society hi ko ranin adinani kan lo tui lo deu ang zong e mo po ve theya ko ran pon riaw ngai tu na te po theya ma se Bible Society hi ko ran ding ma sa tin Bible Society hi din truly nan sia an lo din ta chu wangin para charge dang len hian ain ang lo ani adang lam hle bi kani Bible hi khovela le khabu chu tam berani do tunga berle soisel lo ber ani boka pathian thu hi thunung thil ti thei ani awangin an do na sat na mu na pianga adar zawi zela ti bo veka haral vek tum tu te zinga leidu an tual bok ani thil mak tak chu pathian thu Bible hi lalpan achan chin thapuan darnan chandam na thu puan darnan adu mawang le mi te mamo ani awanga zau takapek chu ani theina turin athen chinam pianga an Bible pathian thu hian na athok zela soi thiama ain ngat lova soi ngai noma ain ngat lova thunung thil ti thei ani awangin achiar tu te nuna an thin lunga na athoka ka thu chu thil ti nei lovin kan ne na kir le lovanga ti atak takin andonga chung chu soi chu atur mi mal chan chin po soi tur atam thei hle o me kan soi ta ang khan Bible do na sat na mu na pianga adar chakin leidu an pung chak em thin hi amak boka aro pui bok ani le zai na hian khang kha thu ma ruai ni ta sela chan chin tha kan lali suan khovel zong kal ul thil siam zong ne na chuan chan chin tha hi sil ro u atia thu pe kani te anti bokani chan chin tha chu enge toy te kan soi mai du chu chan chin tha chu pathianin afapa Isu Krista manga ammangai navor to apuan chuana Isua chan chin le chandam na thu boy te salte chua zalen thin tu chan chin tha thina ta nun na kan nei theina chan chin tha van kong min ko mu tu dam na chan chin tha thapanga thin te tan thamuan na chan chin tha beidong te tan Kristan ne na hruai thleng tu ani awangin chan chin tha hi mi zong mamo a hria piang ten chan chin tha hi ngai tha lova puang zel tur kan ni hi Bible kan chiar chian chuan a chiang em mai ni chu chan chin tha chu sil turin Bible in min ti tlat chu chan chin tha chu a thonin kan donga sa brahma tangin tu fin riat ra la tangin tu pui ra la tangin chu chan chin tha chu missionary ten min ron pe a thonin kan donga chu chan chin tha vek chu a thona kan mu a thona pe chuak tur kan ni chan chin tha hi in silve theidonim lali suan min ti dek ani lova min nge nani mai lova hil nge turin thu min pe ani ring tu ti tur poimo tak chu
rong bol na ko nga po alien ber chu chan chin thashil hi kan ti tu chan chin thapuan dar a tho na pe chuak turin he chan chin tha hi kan sil lo chuan kan ngai tha chuan kan boral do na ni chan chin tha hi sil ro u matha marka bung som parwa kan huwa tir ko pola phe chuan mu fu le aniang ti mak mo ka chunga ka kowa ai ngatani hil suila ka chunga pik don si ati Mizoram hian chan chin tha hi kan khillo chuan kan khillo mo hi kan phuranga kan khila ti tak zata mitin ne na chan chin tha hi kan pek chuwa tak tak chuan chan chin tha ngai poimo tu ram kan ni wang hian lalpan ne na tamal som na kan dong bokang bat angin tirko polan na soyani asillo chuan achunga pik don tun lai khovel kan thir chuan khovel hi a ha thak le mai in do na buai na tam tak om kan soi seng lovang apun lun mek zel Middle East buai na achuak na sa zel don nge ti po ria ta har khovel hi buai na ram setanan na sataka mi hring te min be na mun nat na khir tak tak atam le mai rem na chan chin tha hi heti hun lai takhian dam na chan chin tha rem na chan chin tha hi tun ma zong ain hil hi poimo le ziwal ta kan ram hi han thir wang wangila chan chin tha hil na ko nga te tharau lama thanem ngai na ko nga te pathian fak le choi moi na ko nga te eng tik lai tang mo khan kan tlan hiam ta em maya hoya ma hian lim na tak tak te ti tak zet na te wak dan nangin kan ti vel de mai mai em ni ti thei ani kan ram hian kan thu khil po hi social gospel social media kan warang bokin kan thu khil hian social gospel thave taksi ma se mi kharau lam nun tak tak khoi phak lo in nei hi warang u ti vel mai mai te rong bol tu ten ui vul hi thaber lo han ti vel te as lo top chu ni lo thave ma se thina ta nun na beidon na munata be sei na thar lom na tak mai thin lunga kan hi suamin pe kan hi tianga kan don hian kan nun an ne a kan nun ti dang lam na tu khopin chu chan chin tha chu tu lai kho ve la yen kan khil ta lo im mon le revival team te kan ti po hian counseling po hi an ti tamang lo nge ni ahu ho mi lam tir hup hup hian tuma re lo te kan lama toble mai thinim ni zana hian kan ram ma mo chu chan chin tha hi manin chunga te thenom kho venga te ram khan khana ko kil kheng poin mitin nena chan chin tha sil hi kan bat ani tir ko te thil ti bung khat chang saria chon tharau thiang li malo khen huna chon thil ti the nai na le yang chuti chuan Jerusalem khuwa te Judai le Samari ram khotina te kol kil theng point ka thu tu te indiang ati chana hian soi kan du em chu chan chin tha kan sil na tu chu an nai bera chuan Jerusalem chu Jerusalem kan su kalang ti na ni lo kan Jerusalem chu kan in chung hi ni kan chen na kan om reng na hi Jerusalem kan in chung hi kan mission field naibir kan in chung hi chan chin tha kan puan dar na hun tur ani kan nunin kan hilang kan chung kuain
chan damin kan omangem kan chung kwa in van khwale tuini na kan sang to em chumi ma chu in tha da thei kan ni lo kan chung kwa pathian biak ho na te kan nun le kan thil tia te ti tak zeta kan tu le fa ten he na hian run thak takin kan ngai pui mo le ni ti ria in chan chin tha hi hril thinang u mami mama pathianin afapa Yesu Krista hi chandam nan min pe a itan katana thisin irin phot chuan chandam ini omang boite mami mama Yesu Krista hi iring ve thei mayem ring ram ro o tiro irin tak tak theinan lalle chandam tui pom theinan itong trai du nang ti te kanin suwa kan soi tu ren don lomi mi jauram hian chan chin chia kan nga em a soi kim vek po ngai lovang mei thai ka India rama mei thai tam na bir state kan ni tenti kan sar nat natam na bir tenti a HIV positive te po kan tamani ome in then tamber state kan ni tenti Christian ram ring lo mi te rama po ommang lo hi kan rama thil thalo tam ta em mai hi chan chin tha khil kanin kha da na ra kan senga kanin chung kura pathian thuat taka kan lak lu lo chan chin tha in min e ral lo wangin suale ti theina hian min e ta mek ni in lang a tha zonga kan ti thei ber om chun khovela ro pui ber kan ni theina om chun chu lele wana thunei na zong kol tu lali Yesu Krista chan chin tha hi ti tak zatin khila lalpan ama tan tu adu zong ti tu mal som lo achu anei ngai lo lalpan mal min so manga kan ram hi ram ral muang ram nuam ram khak helom ram dangin tloan chak ngoi ram thiang lim min ti theina tur chu lalpa le achan chin tha za pui lova kan puan zel hi ani hei pathian mal min som na tur po ani chan chin tha kan tha tham pai chuan kan boral mai do na ni holal pa Yesu Krista thu pek o in chan chin tha hil ingai poi mong u kala top don lo deu kan hil po hian hil satia mai tur kan ni lo huai sen taka hil tur kan ni mo tlan che o mai ni lo dan anga ti mai ni lovin tir ko ti thil ti bungli chang som thum pakhata khan betirale zohana te chuan huai takin san chin tha Yesu Krista thi na le thole na le chandam na thu chu an puang piep mai ni soi to top lo tu ran vau point ke ni zong kan thil mu le kan hiat thi soi lovin kan om thi lo anti ke ni zong chan chin tha hi soi lovin kan om thei lu tu kan om thei lo na jok chu phone in lovin kan om thei lo camera la kan uar camera kan uar lu tu te gomora le camera cái point zooming cái gì á sual nó này zoom đều tiền kan gì á pathian thu thil ti thei nun ti dang lam vek thei thu nung sil tu te kan ni phot chuan huai ta ka sil tu kan ni phot chuan vaule ti thei kar po India ram po chan ching tha chep tiel kan missionary te pon biru zak mai trong trai dam thei ten khap
an khap thei ni tak tak lo duap kan kai zel don mi Peter le zona chu an huai zia an muin I suan ne na an to ni mi hring pa ngai ti huai sen ani lo ti huai sen tu kharau thiang him an mani omani ti an sia Isu awanga tuar tla ka ruat an ni awangin pathian ne na lom thuan soi thin ani zaina hian missionary kan kalvek thei lawang chanchin thau thilin kan fe chuak suau thei khir lawang ni china kan soi sam som kwa poruk kan chiaranga ni tin a chandam na thu chu hriat ti ro gospel day ni tin chanchin tha gospel kan hril theina turin Bible Society a hian member ani thei ani chuwangin pathian thu tak thil ti thei sem chuan na le puan darna hian kum tin mi malange mo chung ku angin mo kumin chu Bible Society tan cheng sanga tal kan chung ku in kan tho veng chu cheng sang khat tal kan tho veng chu ti a member ni na sang ange mo bera te chanchin thashil dar nan midang te chandaman thei nan Bible Society rongbol na hian ke I pe nang u kanina te Bible Society collector an lon lutang Bible Society book an soile do nei om mange lo tia lo huat mel mai lovin anni hi kan chung ko tan rongbol tu poimo anni kan rongbol na tura kong min hon sak tu anni collector te po zai na hin zam lovong u mi na kan lu tanga ha mi te kan lu na chung kwa kha rongbol na kong ka kan va hon sakanga chanchin tha sil turin an ne na thu kan va soyanga chanchin tha an sil dak thei phochot an tan mal som na an tan pathian khongai na nar kan va hon sak ani don chuwangin zaina hian mi kan va be seya tholom khon tura kan vokal ti hian lalpa mingin kan fe chuakani an chung kwa te rongbol na kongan pen theina turin keini hilalpa chial hlo kan ni ti serengin zaina hian collector te awanga kan bat set be se zate kina khum thei kan ni rualin kan mabak bat set lian tak be se zat sang tak kan nei le hiti lo thing turin keni collector rual zong te po thatim ngai takin tha kan tho hela poimo me ato bera kan soi chu du chu chanchin thashil hi ko shanti turani ko shan na pui chanchin thashil kan na pui lalpan sil tura minti kan ti halo chuan kan tuarang kan rampoi na tuarang ing har sat na nge lo kheng zel don kan hello kan ti thei to thevin Bible Society kal tlangin emo mani ko khana thu po chanchin tha sil tura ko kan ni herengin lalpa ko na kan za in chang turi bua seng u lalpa na thu kan zatan mal som ro se amen zaina tholom kan la khom kha cheng sing ni le sang khat le zakwa som ni ani Christian labu number som le pakhat na pathian choi moinan kan sa anga kan sa so le kan thu sil tu kan drums president ma so nam ju rin so ji na selangin number som pakhat na pathian choi moinan tu sa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
lalpa Yesu Krista khongai nate alpha pa po ui lova kandam na tura kan zata na petu pa pathian mangai na ro pui takle rum soi hei thei lova min trong trai saka lalisu Krista ne na tulu tura min khem reng tu tharau thiang tin bol na le kai suai na lu tak chu in zan ne na tu na le kum khoi no mi se ro se